हेलो साथीहरू, हेर है हामी पशुपतिमा आएको छौँ होइन, पशुपति स्ट्यान्डमा। अन्त यहाँ अहिले भर्खर आइपुगेको गाडीमा हामी अहिले टॉयलेटहरू गरिसके। हेलो दोस्त, अभी हम लोग आ गए पशुपति थोड़ा घूमने के लिए। अभी स्टैंड में हम लोग उतर गया थोड़ा। अभी मुझे देखे आप लोग का नज़ारा। हेलो हेलो साथीहरू, हेर है सबैजना पशुपति हामी आएको छौँ, सबैजना आउँदैछ। हेलो सिनहरू हेर। हेलो साथीहरू, हामी यहाँ अहिले पशुपतिमा आइरहेको छु हो। पशुपतिको यो गेट हो। अब हामी जाँदैछौँ अन्तु फुपूको घर जाँदैछु। मोमो खाँदैछ है ज्वाइँ र भेनाहरूले हो। हामी पनि मोमो खाँदैछौँ। मोमो खाँदैछौँ हामी। होइन होस्, छोडिदिनुहोस्। खाना त आमा छोरी होइन, म त यहाँ खान्छु। भयो।